Ulungkan terima kasih ke panitia yang kini biwadai gelun tunjukkan sabah dua kasidah. Walaupun dengan suhu yang ala kadarji nyokabi mulut bikabi tu bikabi. Ada pimenan karena undangan kana akan cobakan bersabah dua harapan lun bujit ke haba ingat dapat timang hudib ketengok ada buma Allah. Untuk kasidah yang kefun karena nyomantang dalam suasana tersambut bulan lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan coba sabah kasidah nak kisah-kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi getanyo nanne Muhammad manyang derajat Rasul mulia ibunda Nabi nanne Aminah ayah Abdullah Quraisy mulia Bunda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Duhra bin Kilab Ayanda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khudaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adanan bin Ud bin Mukawim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim yang keturunan Nabi Muhammad Habibullah menasab terubak Nabi Ibrahim Khalilullah lahir di Nabi di Nanggro Mekah Nanggro Madinah kubu Maulana urus lanyan tanggai 12 nibatun gajah Rabiul Ula umur 2 bulan dalam kandungan ayahnya sayang netinggai donya yatim lam kandung di Rasulullah kata li ayah lahir Maulana kamati apui majusi semua hancur dumpuna patung-patung berhala sampai leurang bergetar Ka'bah senang di Ka'bah dengan lahir Maulana na putra bidan lahir Rasulullah Maryam Asia sarangan Hawa maridah Nabi nan Suwaibah Halimatus Sa'diyah maridah kedua umunam tun di Rasulullah kendak Allah sakit di pamahana trip sakit wafud Aminah lihatali ayah kata lompa maya
Nabi hendak Rabbi nyan kehudip Maulana tinggai sajane Abdul Muttalib yang asuh hudip masa cuti Maulana Pelotun Nabi Muhammad hendak hadarat wahyu pertama ke Rasul Allah Nabi ne angkat di sidih tempat di Gua Hira leblatun Nabi dakwah di Mekah nanggrau Madinah si ploton masa 60 ton umur lebih pedurah Nabi getanya netinggai dunia 60 ton umur lebih pedurah Nabi getanya